Tungataw likayang way pakunin Pohnpei nan Wiyakupur Toror Kayuwat Ranwat niyasil April Aisak parang counter yakat Raisak payo o Ranwat wiyaran kasilisak ewan Wiyakupur Toror Kayuwat Thailand kakan katla mo Thailand ayban paguk Thailand katta o paguk Walbaron Perez ang kakulian Thai diyo lolo dahil kapagap iban baruan sansan o maing samad kut so badilabalap kut saraw manaman uruson tingkatin kat wasa koros han sutagis katin mangi me koros nugan wiyaw isang bawat o pinalang suro marasongir maing samad kut labalap pagkir tagalap magan masen sa songan koros kin wiyaw yopoy tan tuan kubrom sebor tinalwalong maing sang ranwat Kanjeng ki at soal sa katang kaping so kubro mo kalangan maganya yang ki tran pong padagot sibil ka kono tumarayin ranwat o pilew paner nan wasahan wiyala balambot maing samat ko labalab sito mayagot ki para sitaban kanjeng yang ki seperti miniminta na wapyaki iran kanjeng parno sa pulman kanjeng kawit kanjeng kamarayin when gag sa wasama naman ki sen gag lalakong ki ang marayin ki at soal pugokan sa ban padon wiya Ranwat. Yang aman kit, sisilay kit, para siyang kit kapalakan ng mod sugat kiyang kit kelay dan palipakon ng warongan. Imat maing samat ko labalab at tungal sa karatan kapang opagtak lumaran Jesus Christ at kaon labalab. Amen. Kalangan ng Juan Paron Perez o kalangan ng Senator Chay Katla mo Trail o ibang po siya Chief Clerk o roll call. Senator Ken Abram, MI Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sensei Edgar, Senator Wilfred H. Edmond, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie Gay Edwin, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Son Latorre, Senator Denny L. Leben, Amen. Senator Edgar W. Licanet, Senator Tendi Tetuo Lui, Amen. Senator Miguel Mike Loyola, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Earlyn S. Movic, Senator Kelvin G. Neff, Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitro I. Tina, Senator Francisco Simram, Maing Mr. Speaker. Quorum, Maing Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk Essential ng Trail Quorum Trail Katlan ang Supreme Trail Wiyakupur muna Trail Pan Katlan ang Supreme Trail Wiyakupur ang Essential ng record to Pugan Glaltin Marakan Senator Loyola, Senator Simram, Senator Ned, Senator Edgar o Senator Apis Jr. excuse siyang ng Wiyakupur Ranwat. Una tayo ban katla mo tayo may kumpre bringa kulian tayo diyo ya siya matay sa karatan kaping melel sa karan misik o kaping lapang kumpre na nilap sa matay kaunukot sa karan wawlap ang kumpre na raksoko wawlap ang kumpre ni syoko wawan ko sa bulmaralikan ko nanalang ko na kanyay ko waw toro ng labalap kaiti karos ng talian tuyak momotso government national, state or local government Wawan ka Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Wawan ka Karayawan Kabina, Honorable Francisco Yohanis. Wawan ka siyang gabong labalab, Honorable Nelson Joseph. O yang amoy siyang gabong kan koros.
Wasaksich Wawan Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Yang Honorable Senator Kan Koros. Wilmer Wawan Kaya po na siya lang kasampalakan lang samuro o loisyo serisyo. So masakan o labalaban tiyak momocho government nan chamberwood o pun kalapot men pun be Koros pun to ka kan o nan way out kan maslikan pun be rakat o patreng ulia pemail kan nan uya kubur and rangut o talen kagan katla motel ban pun sa floor leader Abram. Kalangan main speaker i mentake yang aja pacang sabun mami sekarang kaping lapoy me pacoy nilang wangun kami vice speaker wangi honorable senator Kan Koros ibil jolan ku wawung rail kan me pacang jail me sang ranwat nan kalari pause sabun macail ran maun kaping pa mawung punto yu melel iralkan me pacang jalan men kapesekan speaker mon iban pasola kum kupura bayan kak ciang ke kamagat tepek ung sama jail uya kupura ranwat jalan kak itangak pun sama jail men kawait legislature rules of procedure 11E4 may patulang kalap tiyaws ipek kariyaman Kalangan chanchala mo kamagut mamiya ako na pwede chanchal magtal me polimen anshawut oni anshaw me men pan katta patro tak taban sila ka sabulman ko korum apoi kamagut wo miya yer o miya kariyaman ba iban pona siya Koros mautung kamaguto masani uang masani so kamagut paita o iban pagi ni karak ni tuan sabulman kitar upene mamiya tailene upene kana kala tatawag ranwat kalangan floor leader kami speaker kalangan imat nuwaw ng pacuan pleo sagaro mo kasampalwa so dagig jalan kak kapandala Apple Band Channel Chancellor mo kamagut mamiya tailan kapantela watawat wala tan journal Koros mo tung kamaguto masani uang masani so kamagut paita ro try kapantela watawat tan journal kami floor leader speaker ejukan sagaro nuwaw sa pal kung kubura iman pacuan nuwaw chor ay sa wong Senator Carl Lugan Langso Kalangan main speaker pergi, saya umami pantung alenki. Kalangan in floor leader pergi, chor parentat poinen kak pato. Imentung alenki privilege main speaker. Pada malwat, onwa karak pergi kejailan, waun kemelel. Melebelebin kawan na metokoyer, emen all kasampal, the late Mr. Cotto. All emen me, tungal sa apis o may rangong sa matay government o men ponpay may nananlap sang niyakin sa panagi tungal cheche. So sa government lalo taranwad po nang inampulans papat Foreign Police Tosa. Pilkat kata tagi men pon pe choto. Kaitan che nan etungal business me pato pon pe. Apil nan etungal business me katelan besang o pato awai. Pilkin so se apa li men pon pe choto nan win awai. Sawasin all menet menon kasampalang melel government o ton win pon pe. Nintuan keniyang suwaset tapun tatongkan me government paki palian kamarain palian Roson Mau pali makodokol melele yonapek the Department of Public Safety o bilikin pagtoto yang suwaset tatongkan kami namin puin Li puin Pulapul puin Manan Choror o
Tatak tutunan pon pi. May pain tatang kisabol me cheche. Puan kakiyang sawaski o kapayata tatak kasambal pukat. Puan kemet my speaker. Ay menuwaw karagara kamagud mumot kasambal wat. And yang wan ki maseltan wal kasambal menet. Ninduan natay pan sabol man kita moment of silence o low nan kubur ang all minute. I met my speaker kalangan. When the privilege speaker, Senator Latore. kailangan speaker mo na ibang yang patay. Tapi ay tinggal kay ni wow ang kakatong sa pulmong ni katuwar nito. Kung kung pa explore ano ko sa total para speaker do kung katung ko bro yang katong sombal, asong ko sombal misalnya sang senator pa. Tunggu pura ang katong masang ko sombal word. Ang katong rail kan korus mamalibilip to kay rail. Doon taga Pompey, dalawang mas ligigan, chautik chaulap, naman naman sa pulman kutungalan ki, ang national state local, ay pag yan, moment of silent word ang katong tamil do, kasalita. Kailangan speaker. Kailangan po po Senator Latoro. Ibang pag-iktayan mo ang kiyo kasi ang balik ka magkitiyo masan sa lasang Senator Carlo Latoro iktayan. Kumal tila binansyo, iktayan mo ang ki. Kapinsala talan, late Mr. Cotto. Senator Carl. Kalangan my speaker kapag ki kupur mau me momol kasambal wat sabal man kiyer nintuan. Tatak kasambal magdail. After yang lalu nuwaw karakarak in kaktor parentat ang floor leader. Yes, Senator Carl, you floor leader. Kamu floor leader. Kailangan speaker ritual siguro mo sa palo kailangan ng loop wag yan sa weblit kubupurtong ya speaker iman pajon pagitak challenge kak sa pali kalendar o chorok tiang ng pesu o walu Kaya man. Kailangan kahit kamagot niya yan tayo ng katiyan ng issue o walo yung introductions of bills or resolution. Anson kat kilang kamutaan ko sa net kan o resolution kan. Makaros sa bulman kiyar tatunggalan kiyar anso mau ang kat kilang tapatungal lang kamutaan ko sa net kan. Magtabil kadla mo tayo kan po na sa floor leader. speaker no man pajon play siguro mo kasambalwa so pagik challenge suspend order of business chorok tiya pali ng P6 walo may nominations Kaya man. Kahit Bahan po na siya kamagut mamaya, kahit ang katiyang po ng basic wano, wag yan niya karyaman pan kamaguto, at kahit katkatiyang po ng basic wano. Men, patuan mo na tayo man katlanan, tatawa kong nomination, amin pagitang tayo kumbal miniteo, tariyaw. Kahit kumbal ma miniteo, tariyaw, o saan-saan magtayo ang katlanan, nomination ako, may kuproya po yung kak. Kotma,
Senator Cook, trial siapa lang dan sebelum trial William Kupur. O sansal makamagut yu mi ayam trial dan ketiam po na basic wano yay nomination o trial ketiam po na basic wano ay bahan po na sa Chief Clerk. Recommendations per Standing Committee Report number Selisa Gaula and VSFI, Mapit, Speaker Communication number Serobayola and VSFI relating to the nomination of Mr. Thomas P. Beckman as the Legislative Council. Kailangan Chief Clerk, member na sa Chairman ng JN Court, Senator Perez. Salamat, Speaker. Ivan Barwan Pata, Kamdian Chain Go, Sedapatuan, Sodlo, Pahuyata, Kamagit Gak, Katsin and Suspend, Standing Committee Report, number Silisa Gaula Penyal, Pre-Supply, Wong Documentation. Saan sila mga kamagut mamiya sa Chairman ng JN Court, Koros Mautong kamaguto, masa ni Yay, Puwang, masa ni Iso, kamagut Poitar, o saan sal, katayad ban, katiyang nan, usus o Mr. Thomas Beckman. Kami, saan sila mga kamagut yu sa Vice Speaker, kaya nandito ko masan ba, Koros Mautong kamaguto, masa ni Yay, Puwang, masa ni Iso, kamagut Poitar, kaya nandito ko masan ba, o trabang katlanan usus, trabang kombal military toriyaw, trailan kawan, katiyang nan usus. Usus Isak 10A o Riau So Met Mago Trial Kamanalar Mr. Thomas Beckman Puen Muya Sabul Matray Legal Counsel. Niadjok kami Chief Clerk. Recommendations for a Standing Committee Report number Selisa Kilula and Isak Payung. Mapit, Titan, Mr.
Chubain Isiao on Board of Directors of Bonbay Port Authority. Essential में report long chang committee and PWTC kardeman po na sa chairman of Ben. Kalangan maing speaker. Munay ba niyang patrok? Itungol wow. Kebuni o kalangan lap o sekaran kebuni pan. Ini lap pengunukor. Iman pagkita. Kuyen yang patrok sa bulmongi. Mati yang nila. Nang wasa kisip uang dikomui. Vice, Lord, o yang ay members kan. Obil oros may yang Thailand kalariwa. May speaker men wow karkarapi ata kamukit. Thailand men we identify so member kan BWTC we ata kamukit Thailand katiyang nan masan kun recommendation and standing committee report. Hindi siya silu labing yarwi sa payo o sa program. Essential mo kamagut mabia. Paros mo dung kamaguto masani uong masani so kamagut paitar mayay kamaguto Thailand katlanan. Recommendation committee in BWTC sa bulman kiyay confirmation and Mr. Chubain Isiao when we are MN Board of Directors and Bonbay Port Authority. Miyata masan ba? Kami Vice Speaker. Kamagutang tayo na lutung ito masan ba? Karos mo lutung kamaguto masan Ulong masan iso. Kamagut paitar. Pagkaya paitar lang tayo bang multi-minute autoriyaw o katiyang nanusus. Kahit sa paler o nansabal matay uya kubur o essential o way pakon and pronto masabal matay katok matok recommendation and standing committee report ng Besilisak Sidu Labanyari sa Payo Mayay confirmation and Mr. Chubain Isiao when we have on Board of Directors and PPA Usus Isaac Limao A o Shaw Usus Silu Met Mawawag Tribal Kamalatar Mr. Chubain on Board and PPA. Kalangan maing speaker. Munay ba niyang patrok? Itungol wow. Kebuni o kalangan lap o sekaran kebuni pan. Ini lap pengunukor. Iman pagkita. Kuyen yang patrok. Mayay kamaguto Thailand katlanan. Recommendation and Mr. Chubain Isiao when we have on Board of Directors and PPA Usus Isaac Limao A o Shaw Usus Silu Met Mawawag Tribal Kamalatar Mr. Chubain on Board and PPA.
recommendations per Standing Committee report number Riesok Bayu, line Riesok Bayu, Mepit, ipitan Mr. Alik Alik, on Board of Directors and PPA. Kami Chairman Laban, Kailangan speaker, kaya sabay lay tungalwa pa ang kuburgan. Imahulianti fai so member ka ng PWTC, uyata kamukit silent. Ito yung non-masan ben recommendation and standing committee report, member Yesek Payo, Labinial Yesek Payo. Karyaman. Asan sa mo kamagut na niya, paros mo dun kamagut o masan niya, uwa masan iso, kamagut paitar, sa ikot-kot nan, masan na ben standing up to report number. Speaker. Riyasak Payo, Labanial Riyasak Payo, na yay, recommend Mr. Alik when we are on Board of Directors and PPA. May ito masan ba? Speaker, motion and Pajangti. Suatu masan ba, panto na siya kamagut siyang Senator Perez, kaya na nuting kong masan ba, paros mo itong kamagut o masan niya, uwang masan iso, kamagut paitar, kaya bang kamaldi, ministerial, o katiyang Pilnano choose, and nominee. Dahil sa pangalan ng sablumatay Uya Kubur, o saan sa lang o ipakon masablumatay usus matoke recommendation and committee report number Yesok Payo, Labanial Yesok Payo, matoke nomination and Mr. Alik when we are MN, Board of Directors and PPA, usus Asak issue A o A, so met mawu tayo kamanatar Mr. Alik when we are on Board of Directors and PPA. Recommendations per Standing Committee report number Yusuf Mala and Yusuf Payo, Mepit, ipitan Mr. Mason Albert, on Board of Directors and PPA. Committee Chairman at PWTG, Senator Laban. Kailangan speaker, kaya sabay lay tungalwa ang kuburgan. Imang Vice o member ng PWTC, yata kamakit kailan kasi yung non-masan recommendation and standing committee report. Riyasak Limao, Labanial Riyasak Payo o sa Pulmang kita.
Terus maudung kamaguto masani uang masani iso kamagut peita uktai kat nan masana ben standing kamagut report number yesak lima oleh yesak payu recommend Mr. Mason Albert when we are in Board of Directors and Phone Bay Port Authority. Mia to masana Masuk by Panpon as a Kamagut Sang Floor Liter, Talan return to Masanabit, Karos Motum Kamaguto Masani, Uang Masani show, Kamagut Paita, Tarantier Masanabit, Tabang Katian and the shoes, women Pilpagitak Tabang Komal Minito, Talan Gavan Katian and the shoes, and nominee. Trial sa pagar, ang sabal material uya kubur, o sansal, and sansal ang way pa kung sabal material, usus, o recommendation and standing committee report number Yesak Limao, Lebanon Yesak Payo, may recommend Mr. Mason Albert, when we are on Board of Directors and PPA, usus, Yesak issue A, o so usus A. Met Mawag Tribal Kamanatar, Mr. Albert, when we are in Board of Directors in PPA. May nomination? Salam, Mr. Speaker. Masular, ay bantuan na sa floor leader. Kalangan Speaker Regional siguro ng usapan Speaker man pagitak challenge chorok tiyo apali ng basic issue grachoror. Try biya karyaman pan kamagutan. Karyaman. Try chorok tiyo po ng basic issue o try kat po ng basic issue. Kamu, Senator Carl. Kalangan may speaker, muna ipahan po rin patray, inkak kaya sa bali, tungal sa karanwa pahan ko po rin wan ko MLL 5 speaker, floor leader o honorable senator ko. Wan ko chorus, may pilpay yan sa matahil, kuya ko po rin may isang ranwat. May speaker, may tataw ka sa baliw tayo katiyang lalayo. Reputable man, sa matay ko sa nandang kamungutan ko kitagla, may pato ni LP ng Paisag Sulab niya Resak Payo. Miya Flora man kasambal kay may bilkarwarwan apol may ninduan at ay kadyang nanmasan pa kawid mamiya kamutan ukitaglaw patyang Flora man kaw and kak apol tong Committee in Finance o Committee in Finance and kak report nuwan matang koros. Tatawagin Committee in Finance, uya rayo. O report, kata-kata ka sa what. Pagi ka bukat ya karwar maing speaker. Saya bilkatier nan
kasantin ruwasin sa matay rule call of the house. I mean, pagkabaan ko purakan. Tataw pukat pilwonon warela. Kasampal pwede kawait pen tatangkan me cete pukat panapali miya magmagdir. Me kaporabor ke memot kasampal wat kasampal kit pwede pit apple pen sapal matay aramasakan a bit one money you me ban padalang small business. Padang met pil bit one morning memot wat kin kamanata nintuan ati tekan wiya ro kasaledong memot kasampal wat yawan morning mebangkan padalang local government and sainsal me one morning wo the one morning buka yang padalang robot meban padolong po anan kalwar buka dan kakapola po kemet main speaker menwao kara-kara kamakit memot kasampal wat kejailan kak puyak o sabal banu kelakeu o kamana mantan ko sanad puka dan kakapol rano Mon komal. po karyaman Jangan membiayai karyaman pen kamu gitu. Koros mau tung kamu gitu macam ni uang macam ni so kamu berita macam ni kamu senator Perez. So, Speaker, मैं परवान करवारों की मोशन में है ये भी चोल रोचोर और चोल रोचोर परवान मिलियन शिलू Imen KPS montai bang komal buigi ये रायु में परवान पिलन रोचोर Uyghur Samalaru. मैं फिर रोशन सब मटेरियल पासन क्वेश्चन है मैं रोशन कमतांग क्वेश्चन है क्यों कब इंट्रोड्यूस रानो वो बिल्कुल पतावत कहीं री पर वटवन ना नहीं तो पे ऐसे कमतांग क्वेश्चन है क्यों आप छोटे enabling rule यू में इतावन रोशन पासन में नहीं Terima kumpang kubur ika kapali mon omban rule cevan ran waletia kuinga pipicang usip jojo yumet kalangan bisa speaker Angan biar tu masuk ke niru kumpul tim berbenah so beliau sabal kamu pas speaker. Kalangan speaker main nirama kamu kepemian sahur mepan sudah debatable unless kira karwaru pun pakai motion in kak kamal di Lebanon so sudah nanya orang kalian kak tolak saya kerlau sus ini man pulpak itu lagi irakan makarwaru ang sound tugan saya bang sampai pun kalau kau mak saya kak tolak era harus kak ni taklah nintu anak-anak nama-nama memperai pagi saya yang kerlau sus ke motion Langan faiz kampung itu memang patrawan itu bagi saya angkat dia dan bahasa itu kau itu kulakeu. Ancan-ancan menasabul material rule pilkak saya pasal itu kulak. Bayi kulakeu korus mawang korus imam saya ban umpan itu. Ama mai men pasal itu kulak riau. Tersilu atau macam ini. speaker Dia nak politik kulakeu komisen itu montuk. Kailangan speaker ito sakaratan wow kapatadat mo why naman yang patong po tani men pitong kiyo na tayban apali abe pukalakap wadan yata iro aban bil karwaru no tayo tukak pagaglaan ni may isang lakap tayo na pali we ma katail ka kasawotoro lel ranu to irokan me niyo yorna report what amoy ka mel mo mo lakap every branch to yata me kot ari imen pe itang gi mo speaker tayo tukak pagala lakap tame non karwaru to ulul magtala na paligila kana kalangan Saya kat-katan dan macam itu komisen itu korek. kalangan main speaker kaisa pala isagaran wow I kabung ko yawan ko kaway kan koras memia melin mesan sang senator mo may padawan ko makarwaro
Tay Kamanata, Osanadiyo, dan Uya Kupur Chororwat, ni April tayo. Kamanata, wan muni yung padoyang Phone Tennis Association sa Wase, winning sa Rio, mapan Pachang, Ulian Pompe Pachang, regional tournament yung magmagadir sa ibang. Kawit yung sang kabila o kamumatan o kadagla yang Pachang report may ipadpadawan. Dan padosang kawit ito o padolang ni kawit mabahan mo itang kabina and kak eugiyang monuwat Pompe Tennis Association Pompe Tennis Association apalya lang sa rawa pagkira masaler anak-anak penarail lodging o sangtikan into narail padpatoyer sa iban ay ito may ipadawan ka may karwaro dua kan bagay lakap tatawag na dua damat buwagit Pileu cuma loramen menpukat peitai dia, magdai pana palia rewa utante pana palia la kore. Kalangan mai speaker. Kalangan. Na kamu senator Mobik. Kalangan speaker, amo ini betul wandeng kapano pueki, saya lo kota ya uyer, pueki estupan nyata mekot maktai berkamanalan mai sang lakap. Pueki resular anane karwaru center. Ariyai kami lele ngomoin utan magtay berkamanata lakap utan bilbalil lang rail tame kupon kopna me bil kataratong chailer me pit center. Ariyai kami lele ngomoin chaiso kamalti o chai purpana lakap de meisang ko chai lapaliala tame pamna report of kayo pueki speaker kami lele me na bilban pato yung momot wat awariyai sap tayo akoros tang katoroboy report wat o kakan bilmiya rail tungol ira meraban ka kasaleta lakap bepit report wot aing so wot mo insangan ko pur meban miya aban patoto soto aing so nien bil review tame patonan report at puyen kak peitonggi tangokan meban patolong lale kalangan speaker Kalangan Taiban katiyanganan usus and kamagit mamie dahil kamal tilabanan show o sa palban na klakeo mapaita so be it masyado paita ay mabano yaw Taiban sa palanan masin ng belero Taiban lanan usus karos mautung Taiban kamal ti sang uya kupurwat labanan show engkak maitem sabul matayad staff kan engkak report ketong Taiban report yung masan sa lasang chairman and finance o tayo sa palban na klakeo o masani report po masani uang masani so Sansal Marmia Requesting Division Tramantolan and Division Kupurang tayo apaliasang kamagit and motion Marmia Requesting Division Mia karata Iban Torres tayo katlanan Division o tayo bano susin ngil Koros mautung tayo kamal labanal siya sa balbana kulakeo bano suski o iban bileo repeat masyado uang bano suski siya tayo sa balbana kulakeo siya sa tutong Chief Clerk kamatlan ng roll call Senator Abram, Senator Artui, Senator Carl, Imay. Senator Edmund, So am I. Senator Edward, Senator Edwin, Senator Joab, Senator La Torre, Senator Levin, Senator Licanet, Senator Louis, Wow, so Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic,
Sulmeng. Senator Perez, Paduan member on issue. Kamui. Jadi yang sebut kesimpulan minority. Sanjan dari call up house ranwut. Even ban syukur ban proto dari cuak tahu lah. Dari even Paduan di kesimpulan sampai kosanti. Mentar ramas kakau lah. Iban yang Paduan susu. Senator Simon, Speaker, privilege. Hey, kamu. Imen kita yang patro mana parisus. Ibil kami lele me sematrai rule kawit me report pada nane awal riset payu kemudian ketok. Ada report pada rawutan nane kemudian memperkan ketok menangkap. Etran ipan utung taulul kalian kotok lagi jauh ipatoyer kolonia ipato cangkit itu. Hai buat deger bumen me so me ban bumen to karena ipan yang suskiso. Senator Simna, Senator Joab, Senator Simna, Madam Speaker. Hey. Chancellor Supplementary issues A issue so tuau o abstain riau met mawawaki so poita kareta motion makamagitier so poita Tiger Captain and Master Ben Rotoror Speaker, Kamu Vice Speaker Michael kalangan speaker, ay tungal iratoro ren ranwat. Kung gubra mo ay tungal sakaran wow. Sapay, pagyan kaktuloy sa palmamunya mo tungal me. Pita nilang. Kung ano kami man speaker floor, honorable senators, koros. Kung ano ilakan mayang sopay uli lang. Upil pala kay tungal ran mawan katong tayang mawang. Tumpun koros, minsa boli kinsap. Napapayan may kapasakan. Man speaker, ay tungal iratoro ren ang sobisit. Apan patata mata-matawan kak apalta utol lang totok ang apalpan kampan rason ma. Speaker esensial meniyay tayo barbato momot yay tita sapa. Narakonong momoto ten kak katla tek kamiti masayno apali utalang kak apali. O kasana ito maayay masoso. Ogi special word man na kiniyak tuwaw. Arason mau kasampal ko ni sudah sperong mau. Iba to mau ni nani ugot. Ogi kapal sa letala naman ay tungal paninay muna. Magat karwar-war. Tami kayo kunot ko mata-matawa. Kayo makalagalim nan wasa kasampalo. Sansal marangot, esula ko na. Attitude mo niya. Nan wasawo, esular mo manuya wasan rason mawo, wana aso na makalagay. Ibil, kami lelang so maramasanan wasan salatok, erita kayo wasan salatok kukat. Karapa, kasampal. Mamesami, kasampal. Karata ini kasampal. Kaya katla patola. Pagmakatribal bang kamanati yung chok-chok watawat timan mo. Aman sa kakapali attitude, porosan mo ka attitude tangan ng compound to ipan mo moment kukola. So ito mo katin kayo tayo ba niya ng paliyasan mo. Wansang
You can compare private cleaning guy niya Pohnpei ang sabol matay. Wasan doon mawon mo yung Pohnpei, ipataw ki. Mata-matawa, uyak ka o sawa pal. Abel niya tuwan tutawakan kamagal kayo na, pada sili. Wasan sal mo, wasan salatak toto. Solakak tatawa ko toto ko na. Isuri man, uyak ka kamagatang kamitiyo. May paki, kaling katla mo. Unan makak, agtaling ka kapaliala, namin yung kapitulong, masuso, engka kapalita ka unin kampawat, niyan sa umatangyo. Attitude na niyarangot, ang nan, uyapan makalagal, o sa namang wasawa may pain, patuwan, ipataw ko melal, niya tayo uyak kapitaliyo, sama-sama naramas kausan Royal Pohnpei, at makit sa perer pakat niyanan, tali kayo kasambal, may apal pa semua. Ay tumal pakpak. Ni kami tiapan tolang totok, kay lolo lusun pong. Gede ban belata tok kayu kasulul ni aban turu kapali atu tu tapal. Kay ban belata son kapakap kayu man kapakap suru kapali atu tu tapana papal. Jalanana mana cerman ta sauna polman mebana guskang pen bukit atu tu ngamjen mo nagana. Kalangan man speaker iya tumal sakaratan mat may kubra isakar masuk sakaran pakpak yo met o sakaw kubra may kalangan man speaker o honorable man. Kailangan ko po mo Vice Speaker. Speaker. May ko po ibaan po na si May Rai ko yung makawatan ng Maray po Vice Speaker nasin. Ibaan po na si May Senator Simon. Pero Senator Rai po. Kalangan speaker, kaum kupura pa itu was sekretaran misik ke punyo wawang kak petuang siapa nama men sabo. Nan balu dengan petuang waktu kami Vice Speaker Loro honorable Senator Dan Koros. Speaker imen pin yang itu kapil wang maluat. Kuagi kupurma mesensel rangwat nintuan kamanaman lan. Kita kau isang kapina maluat kat kami purain. Orang lain lo ini kapenggi kupurma memia rangwat. Itu kalau rotor speaker a bit other government communication number 010 na piniyal Riesa Payo. Sinipaw yung sang office ng President toke Committee sa Mamaya Office na bit FSM Health Summit. Essential nan kaumatan nan namin kairut FSM Department of Health o Susula First Ban kamagit Health Summit yung FSM Pond may ban Wiyawi April Riesa Kriyaw na Riesa Kuno and Parrot. Orang labing summit would be better health for all. O pepeyan to concern kan essential sang Vice Speaker. Tama ikasambal ki irawat Mr. Speaker kayo na kapasawat pagpagi kamu yang kak kanilela option President the option Department of Health na legislature pampatong. Dari imen patuan Walianti Vice Chairman o Chairman o sakaray komin yang kak maitrong tuang Committee and Health ang kakyan patong summit wad. Bilang sa wadra Mr. Speaker ibilmen Walianti Committee o lugar kami yung memperkan kumail ang kakyang kawit iya ira kasampalkan kumail kamelele punong Muliapan legislature and that di party land summit wad. Nang korong-rong men nagsiwiyan ng week nagyaro chairman to wawayang Palian Health. Pagkatay lang kag wawapan na itamag tayo pa men masarin ng summit. Ritami essential emuman diagnostic center muliapan out-outan center o pwede kapnapit sa ilaw yala po sa net. At tayo lang kag yung FSM win FSM taken rangkakyan sawas pwede na rangkakyan tatawag kita diagnostic center at pumping. May pilpatrong mo buyapan dialysis ma services dialysis tal bitak yung state bio na pasang pwede pwede pa nanani support
sang payo. O kaim sagla ela sa pantil men share giyang ride uyapan apol so maam na Thailand ekis bakit sang no so pay so ma o focus on population based preventive health services. Area Europe kan na kamudio Department of Health Primary Health tudo ba na are ipatuan kasamo kubrom nami sebelum memiram makom spesifik makom kubur di MP akom kasat mo ap manala ino to kasampal ang kakapasa yung organizing committee mia uliapan walwat panyan to with session summit alangan ng komisyon Ang kupromi Senator Simon maestro man sa bungala communication o iasay na ang Committee on Health ni kaparapor Committee on Health man apaliata irawo o i-encourage Chairman, Vice o Member in Committee on Health and yan to wata sangatwad iban patrawan katareo communication and ponsan sila ang Chairman o Member ng Koros magkakyang patrayang Thailand yang patrayang kalangan ng kupromi Senator Simon Senator Artui Kalangan ko promo Mr. Speaker. Ibigin pa dyan sa kulong sakratang kay Poniwa, Machiyang Anindang, Medal Manualwat ay sakratang ng Committee Floor Honorable Members o Karosian at Pachiyang Kachail, Minsang Kapranwat. Mr. Speaker, may ibang pachuan tata, irailakan na tatawag yung Kachail, Abjang Katsang Lada, Melel, iray na menikan na sansal na Kubura Chail, Toka Irail. Mayor Melel chapiyo kita sa punmachay staff kan uya ray chunga sa karatang kapung o bilto lang ray namini Jayco Melel namini chaptaulian ray ti Melel namini aluk Master Albert ulian ti talaga isinsokas kan pag rabiluya ulan way o uya ray sa karatang kapung lapang kuburan mualuat kalangan Mr. Speaker. Tangan Senator Artui may walwal siya na kamutaula Senator Artui karyawan na ira choror Mr. Speaker ebit kusunatiyo na kamanaman na 2019 kusunato yung Toronto Global Warming and Climate Change nan kusunato niya menu na biluyaw na kawata commission yung matang rot o roboto uyapan patongkan matut global warming o climate change nam tonde o lela mas lugun tonde rio sansal mumun masocha rongon commission na tang ko tawa ime yata motion yo na committee on environment kakewang kapina o song kurang che kata commission ya statusin commission kusangkak eupeno apaliala kusunet magko tawa imong kamagat na angkat asain tong Committee on Environment parangkat cek kata. Yaman. Tapi karyaman. Asan salam mau kamagut memia koros mau jung kamagut tu masa ni uwa masa ni so mia masa ni maso ay manrul pagubak masa salam Senator Artui panasa ini ang Committee on Environment and Climate Relation parangkat kan apalioto ira kesempal masa salam Senator Artui. Masular San Senator Artui ay manpona si Senator Edward. Alang Speaker, muna ibang pacho, mintokin karkara kay chingol sakaran kay paniyo wawan pachang sapol mong makum kachikta. Mr. Speaker, ay chingol wawang promi ang vice floor o honorable members kan. Gisapol mo dyan staff. Speaker, i-mainstate yung motion na muna ibang pacho na mention kia chungol kapung melel kapung ang maluwach pag kupurmao nagin toktoka John Way o inan kapung ang Senator Simon na kachikita team yung health better health for all. Mr. Speaker ay chungol motion na imen melel sagar maluwach melel kuming kachikita yung appropriate committee mabangga kapwali Israel kan pacuan cungolan ki sumaw ka sampal pacu sedinan kolonya tenan pon pay tetaka pay kan government ambil ka kapwali Israel
O match speaker ya ku motion yo ipagkariyaman. Kariyaman. Chancellor Mao, kumagit macam Senator Edward, o pergi kami kariman bay panpo ni so koros mo tung kumagito macam ni o macam ni so kumagit po ita, miya macam na beniro, Speaker, macam na beniro, kami Senator. kalangan Speaker Raiban, yung ma-floor Senator Ludwig pwe kawata atungal po moya anak ko frito. Macam na beniro, macam Senator Edward, may panpo na siya. Alam mo, kailangan ni Speaker imentatong kami Senator Edward Casaleta po iro kasambal yung mo. Dami ipil men kabatayong iro men paratasang kay Speaker ng kapanong Director of Health. Dami nomination niya po ni sangan mo man floor motion kay magtay ba na papali med pet health utan apan sa to katapamadan sa Director of Health. Utana nane opol po ang nomination no niya po yung isang ni Rome Senator Edward Casaleta utana ko sampal paano utan ni taklongong pan ariyay ko sampal ki o ipilmin niya mo tumata ayro po yung utane totolar sangan momon aramas ko yan ki anan choror ko mok alialu selinan kolonia totalar arianane opalpan niya apueti opalpan nini panel taipil ko sambal ko chale na paliatar tame pais Casaleta ning kapano pueti I wasawo me na pali anane kalangan Speaker Masalah Senator Morbuk, mereka masih ben motion macam Senator Edward. Masih ultra iban, betul itu macam ben trial issues kila. Kalau semua tung kamu betul macam ni, uang macam ni so, kamu betul politar, o chancel kamu betul kami lelaki appropriate committee makayong koneng yung committee in health. O assignment mo bang assignment ang committee in health. O pwede yung kasampal yung mo karwaro. I mean, kung committee in health and report to so to pantasang non-regular and may pato to murundangot. Magkupuruin po na sama Senator Ludwig. Kailangan ng mga speaker, Eretoro, repeat cupping, mawe imenpacheng sabul mamu sakardan wow okay po ni me tianger mo child karos. Wow niki nan mamotwet kung speaker, vice speaker o floor o child karos honorable member karos. O pacheng Israel me pacheng chay rangwet o Israel me pepeyang nan men kapesekan. Speaker imen uyairet Choron me pitatakaping ong emen na chay Syrian school. Pwede kaya chay kasampal ki school o melera rail pwede ng school. Imen chay len pese me emen na chay Syrian school en Pompey me pwede ng math test ng January ng parrot. Eden survey net pinakapwets atan ki Marsantra Russell. No, men nukwara papa men Pompey. A young school in STA, non junior. Eri competition with test with we are young school garos, school sang public school or private school. 7 minutes, the pinakap minutes, aleta kayo nan test with. Eri maugi chay garos and kapingkiyang school 3 minutes o papa no pagkiyat pwita. Pagkita chakaros and kiyang ulopolopan speaker. Kailangan Senator Ludwig Masilar, kailangan din kumpulawin po na sa mga Senator Carl. Kailangan man Speaker kasi pali sa karanwa ban kupuramuyo ban kupurakan koros. Ito nga loro choro pit kampanel melel apulpen Israel makin anana dialysis. Tanwad sansal me niya kapalin misin kan me CP wuni kan me kinuya tatak
pateng met mi Israel men Pompei ke me pel patola nan saplukiyo patoman men apol men dialysis makin patot yang nerai tungal paluar ranwot rapat pada Pompei ai wasan me tungal retoror toke wegi Israel kan me patolong ato padawan insurance in Amerika me padawan Medicaid insurance you me momotwat padang FSM padang wekan me patiki yang wena Amerika inon minimin salatek yang bagita Kongresan Amerika an kamanata ko senat me pamuitang kejailan kaki yang payang mau insurance buka dan semua kejahil pada kerkenan wena Amerika ni answer pada waner insurance bukat o pada Pompei ada tungal menuni bersama tel menuni engkak tatang insurance bukat orang Israel kan mia Israel tungal insurance Medicaid ada menuni nak apalilang wasa insurance bukat dan patulaya Ipadawan met program wad nan kosantin sama dahil Michael Rabu katalara rai tungal kosantio muitata rengkak pai ni seben sompir panapali alai rai men Pompei temen na besam siril bidipil mana na sangin sapis wad nan wena Amerika pagi semenin apali yang dipeson dialysis di Sodomia Pompei dari kosantuat kesampal wewe ke Michael insurance ma pali kecil mau neki ro pone share me men Pompei me miara tungal insurance ni asma resela klanan wena Amerika reka yang ada Medicaid insurance na Amerika ma pali dialysis ari arai tungal kosan tekap rapan pukau kiyer puinen sompir apali ala semua buka Amerika. Semua buka purator, alayer insurance in Amerika purator. Ada hitungan menganian kak pil, mana kau tetang insurance buka, renak pil, jawasa ananen pil. Tetang buka, engkau kuya tetang memang kiyang irai men Pompei kan me alale dialysis Amerika men purator Pompei, kapurapor me niasu merapan purator Pompei. Esok ya keram sahabisin dialysis enapali Israel. Ranwat mia men Pompei kay memproto sangat ramar ka o yang alale sahabisin dialysis mo ni irawat di kapang ki. At takot den kak apple ni kanini puwe kemakone nga ko senenten kamanamanta ay rawat den kak asainen kamitin rosan mau. Ay mate tungal retoror my speaker kalangan puwe ay may yang padang retoror. Mia karyaman men kamu gitu. Well kamu gitu sansal mia karyaman pai pan ponesya koros mau tung kamu gitu masa ni uang masa ni so kamu gitu paita masa ni pe itu wana ya leti Medicaid metatok dan way namar ka o awai kuam ankak piltatok sabot bagian mawang rail metungalen ki Medicaid Amerika depan sapal to Pompei to wato to Pompei ya insurance one bil ka to talk sabot mi ato masun pe Speaker, masun ben rawo kamu alangan speaker. Mau indro kesambaliu mo, ari rapaki abantia, toki abantungal. Iperon kami leleme kawo wato bannia mepetata jurisdiction chongara buasa makasambal Italia Free Associated Stadium ari ne kami dia bantola montok songon rokan koros kawo oro mau koros kak partai ipeto sudah beka salki is bansanga besem ong win Amerika ni songon mo mencawas turut song tegang koros mepankak ini badoan ke rapaki Tantiar, tapi bandung aleria kecil, sungun kan koros motion dan padotak
Kamitiyo mo kumpani tiyong point truck lol utola lal yawasan pangka putalan kak apaliyata songan koros kelalale sawas sangwe na markaran koros putail songan sawas koros magkay kakalle lukin inon mo salatok o federal programs kan kamanaman magkay lilisopol kaya berapa yang pagkamapanaramas ay batuan utong kamagoto rop na yan uyaw kalangan main speaker kalangan kameleleme ira kasambal yumo chansal me apol dialysis meinin pailaut o chansal me insurance rapali sabot kadalan songan rob ma subang ka kuyawi kalangan masulara kamaguto na sa inang kamitin rosyon mo karos mo utong kamaguto masani uwang masani so kamagut paitar o assignment mo pa na sa inang kamitin rosyon mo and rob o roboto katuat. Niya rotoror kamu senator lator. Ang kamu speaker mo na ibang pato ay pili. Taki ay tungol sakar. Wow, may patuan na rin kakpat-pato. Tawang kung kamu vice floor, honorable senator kan. Ukarusya, speaker kamu katun kubura. Ang kakiyang patuan. May akot ranwat kayo ay tungol sakar misik kayo. Karyaw may nakatin kawit, masanuwa mau, taso ang kakpatuyang o sakar kita yung Speaker Sansal, ang siyogis patular, mon raban kubur. Ang pumpay, magtaylap ton, katusang patutusang. Sansal, mamiya, kusunat ko yung manamanla. Karasaba, kusunat ko yung apaliyal. Sansal, makusunat bukat, apoldar ng last legislator ko isok ulilito ang siuksit inong temor makusunat buko manapali wasa buko inanan lapalang pilula sa ngayon sa insal palikiti patutanang pain nanman ko talang sa labuk o nanroy tolong o miyabil kusunat ko ay mapatrong me sang sakos matalanim not itaman nan masan pan kusunat bukan sa buko miya memper me sayur me tapor kat umper ay men patuan taranot pa pamiyang kakasayan kamtiyo pa yang kak rob o trok ya sa kusunat buko papan nam palyan eksekutif pa yang kak magat pa wala na buko telap sanger wantama miyan sa ay men takin karkarak o yagi da kumagut kamanyang kakasayan niyo kamtum kono ay mat speaker Diyan sa lamaw kamaguto karos mo utong kamaguto masani uwa masani so kamagut paita miya masani ba Kakiyang patrong speaker. mabita tayo kamu senator mo masani ba Kalangan speaker. Ikamelene ne ang saugis sa malar ng first regular session in atay tungal session speaker iba to wanda iroyo mepit audit in morning me usunod kapatota sang tapuya na pali ari lilmet sa ikinto report yo me papuputonan retail mepit ya iron kapon mo niyo te pave road maintenance me kamanamantahan ko sunod pukat patusam lalo. Kaya kini yang sama kita kamanamantahan 10th legislature tame protong trail me morning walk trail over appropriated by $2 million. Arya ka trailut patawan lang executive me niya floor motion me patota o niya ruwas me patulang finance director of finance audit anu yaw. Lel ranwat sa report na audit o nan first regular session ibil purong toki lel met sa report. Arya mo inanane en bil purong tok tame bain en gak san salutong trail ya status pagtrailen gak wewe ke tame la torre akton kasaleta kamanamantan alpuko patosang nan monu arya imemen yang batki yang kweki moina nanak trailen ropata mas ya wasa status ini
kopon mo ni wapat patay. Kalangan speaker. Speaker. Kailangan Masularan sa Senador Moby, Common Vice Speaker. Kailangan Speaker, kung alam ka kaping ang kamagato mo yung kamagagatiata appropriate committee truck, mga office fund, porque pay road maintenance, ikamele ma auto pa magmagatran koros. Kusosin mo na riyaw. Batosang ni 20% ng gasoline magmagatran koros. O pailaut gasoline, karata presente o bana kasilaut. O batosang ng registration in store sa presently may sak pralangan mo. May pumpay po na auto. Arren kakawewe may sudata ekis kapriya mo ni kawewe. Ab tama ka sampal, mo instructor kap, administration ka pagkak patrak, makampana sa kamti finance day en kak tolan uya pa. Kamagit me bitot ito na new legislature mo. Essential no monikan makamanaman tanan masan ko sunneteo me floor amendment toke alapen wen don pay o wen gid kasapulata me siluyo amin do nangen 11 million. Limalok sama project ko pon. Man patro ko sunnet makamanata alpo ko niya saltiyo patro yung laleme muni bukat sarabang prala law project ko tatoklan no wewe ki muni bukat to ko sunnet ma maur niya so me miya muni ran kawit pen ka balsang ekis en won tala limalok makamanaman Europe go sung ko sunnet ang kaktatok arboen kakapali man magasampal kamuyan kak assign na finance orang kak yung administration o uya pantolan patrok pan account na to pay road maintenance fund to ay tungal kawit mo ang kak takitan ko romi umumutwot ni mom na miya ang sawot mo na bukat surban mela lao o da kusun na to sa lidid nagtawang ko balon na i mo ni bukat alaps kalangan man speaker. Kailangan masularan ay bahan po na sa kamagito. Essential may appropriate committee may kayong ko na yung committee in finance. Kung essential may chairman ay siya PWTC o chain ko yung patrang. And kakan rope karaban kapandalan hirawat. Comment na ko mo chairman mo na ipan entertain motion. Speaker, ay sakar misik po kiyay pangkol lamasan ba ni Robukat. Ay kasi pali sakaran wow. I kapag kawitin Senador Lador. Sansal me kawitin natin mamiya meson. Ari ngayon yang kasambal kaya sumagdagan ruwa sa audit. Dahil PB yaw-yaw audit yun yaw. Kalomat sa umatay ito to. Ari yan dito pan kupuragan na Committee in Finance Plan apa dito tawag sa nanti yang rabaga mamiya mo ni mamiya magkakapalialanan karwar bukat aatitin mo ni nayo kay and wiwiyawi kaya atit sudah kakabro ito mo ni mabangkatira kita mamiya mo ni luwa may nagkaktatag tataw bukat de wonon penopil sudah konoti imun tiyanewe tatag magdahil pagi way ay iban pagi kalian ketiang lala audit ente kalomat matail tatagan kamawi ala sanganan karwar metu atemen erena te bana yawi audit ola nal bukat ban itu amen kalangan speaker bagi committee in finance bana pali yo mau chairman Lador Biliang Chow committee in finance kalangan Masalah masalah ni rawat akta ikatlah nanu usus-uspe koros mautung kamagito masa ni uang masa ni so kamagit paitar o pagpagwa pa na lang committee and finance o pagi anan pukat inenen warela na menulian the legislature o kangang committee and finance and report to ancho mata kalangan miete retoro kamu vice speaker.
Mo ni man po na sa kamagutay man po na sa mga chairman kan, the senator kan, masutak pakay mo na man po na sa kamagut. Kamu chairman Carl. Kailangan may speaker ka sa pali sa karan wow. Men pagar ke makamitin finance pan karong-rong kulak kayo patola. O euro bang karong-rong dahil pan pilewak sa ketip ke report me dahil songa-songa pali long ranwat sudah berita. Pirakan me sudah karwaru wak dahil kak kapuresan ng report. O pali itu makarwaru berita kan call pena tala pena irabukato eo kapantela yo. Kailangan may speaker. Kalangan Chancel men kalipol pakay sa chairman and Moni Klokeo Committee and Finance. O kang member kan karosan yang patay ang chairman. Kamu Kailangan speaker. Menuwaw karkara kuya pakai ro PWTC member kan. Niya atay meeting in executive of nominee nakak muring katiwat kailangan. more in session in Ranwood. Muring session. Pakay sa chairman ng PWTC. Siya man may meeting at PWTC. Moron ta uya ko po rin Ranwood. Kamu chairman ng JN ko. Kailangan, Mr. Speaker, then barawan pakai rong kam din chain ko agday gak bana log riyaw ranwat and gak masani Governor Communication nambe sisak pawile penyal project silu ma barawan pamodang kusunag nambe silu project silu na penyal risak payu o Bila bali Governor Communication limajak tuwa pebinyan riyajak payo. Log riyaw. Imen kalipol pagpag sa chairman ng JN ko. Klok Riyaw, committee ng JN ko. And katpa na Klok Riyaw sa pagmamay karong-rong. Betok ko kamutan ko sa nete masan sila sa chairman. O kangang member kan korosin yang patay ang chairman ng JN ko. Dito pa kayo sa chairman kan. Masalah ay pan po na sa kamagot mamiyap dahil ang kumbal tisang uya ko puro ranmot o sa palpa na lakap klok isang. Karos mautong kamagot to, masa ni ay, uwaw, masa ni so, kamagot, paitar, o dahil kumbal tisang uya ko puro ranmot. Chief.